Kumslo velabi iteni sim kichimi itimi apaza kisha anikela alo kikimie nong kumslo agigiyotsolani apum ilimi nisimi apum ilimi group lo ishi ailaki dolo ila kutsislo ishi bibe ikemo nye inakte koliki bejono nye group akte koliki bejono kumapu nye akte ekan kolipe singopa akawla ya kema akte lo ye ishi polo ye join shika anne shapi kyono nye ilo life le la mo tono akipini ko ani ilo tili kutsislo shi bema apuni ilim ko group lo ilo kutsislo shi bam kutsum na beke tono akipini ko ani kemye you life lo no kutsivenya ani akiviye shimasai lotem khiye kuto pekme masakela apaza shabna lotem shabna mo akiviye shimasa kitong mani isna na khalage akivi kamtsu khabesna pe thakib doshulba ikemo nya avelo shidolo ilonya na pukapcha shirwa ke kemshim labe ki bechono admin nei la pe akemo nyesh lopim labe ki bechono akipini khwani isna akivi polo khabesu khuwe ki becho ye ku kya pipi tipo kutsum nawae avelo do kya ke kemti kutsum nawe ki bechono ite ado kitla khabese alo shepeshine logani ite akivi khabese ina lo shepeshini alo no shongwa ani eno nong shongwa ani isna akivi poko khabese we ki dolo itis dolo akive avelo dolo kitla kutsuma sa ke pa ani ni khla ye pekme masake to mani akivi kamtsi shima sa ke tani aji laga dindi biana paina thakibi aji laga dindi moy olop hi injo laga khota prahi sharing corona ki babna se lebi moy 20 ti injo laga khota no hina nagames tibi ahiwo itu kane abnihan last tak sai dibi isu bro koina thake se injo laga mano oro injo laga khota ito zat prabin hoy holibi amni oro moy injo hi isu ge jani she bole isu laga khota to kun holibi ko bole pare koy holibi itu besti amni hoy moy holibi mon sapa koribi koi taise aji laga dinde moy ito olop ko bole thagani nidi moy injo laga bi khobo oro itu chedi mohan injo la khota ba bi ko bole ase itu kane amnian olop hi moi ki koi thaki bole ase olop itu huni jibide ko na amnian ge request roise ede job pra koina thake se itu job this James chapter 5 verse pra 5 pra 8 pra likhina se 5 te likhina thake ase 5 te likhina se tai pra mohan injure de aibo kushi mohan injure de aibo oro mohan lagate tahi mohan laga mon aro itu sob tibi tai sabo koina thake ase mohan laga mon dita hwani mide iniga hoi jai koina ase iti 8 pra likhina thake ase moina purina thaklebi amnyan iti bible kholina thakse bole amnyan jo ko pare ite moi ekta bible verse koina itu injo laga khota pra ekta honai dibo job plan hepe pa kino job 5:8 likhina thake se alo lo kupuni iglo usibe pa nye injo ke mohan ekta isur ke usur te aibi koina thaka laga ase oro mohan laga monte ore itu pap koina thaka oro enjoy sob manu pap kurina thaka itu hi mohan laga monte sapa kurlobi goshe iti bible likhina thaka oro iti sema pra likhina thake se ningo akhne gongno khokim thelbe masaki puto mani ningo o shikim thi tabelo la ningo shikim tebelo ningo shikim tebelo eno nong ho shikim teki bechono alo nong shi erna ni sepani ningo mlo kini bechono alo kislo umna be ki becho to mani ko ona ke baye na amlo kini khapsungo ki bechono ningo ye amno la ki pumla ki bechono tipo bechono alo kisla akhne tom shibe ki acheni
alo no pikino ning pele na ga akibi la ga pusu ulo ishi pipiki vechono ning yo pumasa kiba ani lo tem kichimi apaza ena timi la khla ko ani ga tiba kumtin ni khla aga achini kichimi itimi tibo vechono kyuk non kumoy ikemi ni khla ye pekme masa kibuto mani lo tem khla kya ba ki ni lo tem khya a hamla ki tege a hamla ki kuputo ge akibi la ga ni ya akibi shana ni ikemo kona akupu tipo yigta bengele ye tizimu be kya chenige alona ni ula pikina akibi kumsla amlo loge laki patslo ikem ni amlo kin khapsunga ye dili ye kishana ni shikim telve ni ga isipani nongumlo khokim tebelo shipipani nongumlo khokim tebelo tisha ye alono no kimie ene ikimie nanye ena alono pusea nanye shipipani amlo kertashi ira ena amlo kiresheshi kalo shipipani amlo kumsashi ena nyung no akibi pokola kertashi nyung na alo sasu kupsalo shipipani ikimi tilire inna be tamna ki bechono alo ye ko nyung kyu kebti baiti movenye isubro koina takishe mohon injor de tai laga biswas ekta kurina tai logoti aibi koina takese holy bi mohon injor na jane ito nimite mondo kurina pratna koribi koina se iniga hop chedi ami laga pratna moi laga pratna huni bo koina takase holy bi mohon injor na jane ujai kile isi kule tati bra pap kurina giri jai nong kuno pesi amlo keresheshi kalu shiwe pelo eno nong lo kibi pesi amlo kumsashi shiwe pena nishipani injo pramohan ki papna kurina takese itu tam dibi isu pramohan injo opote hi mohan prahi pratna to injo pra decide kurna pratna hun itu labi accept kuru asbona accept no kuru itu isu hi decide kuru kushe mokan laga enjoy laga feeling pra itu pra biya bi bishi ho jaye na janya bi bishi ho jaye nongu no ambio zulang msa velo eno pano nongu sne khana ni shiban enjoy ke mohan itu loga isur ke boi lagi na ta kishi gole morong kui na ta kishi tai hi mohan ke uthabo koi na ta ka ase aji laga dungo enjoy laga khota aro Nagames bi translate ula boli waise kila sikule niuna ka enam lab namo alogis le itimo na akiloge akiblage aloksalage itimo ki bejona kamlo mo ki bejono nimye akibi pomna ki to manike isna tipo loya akibi lage itim kutsishka ki to mo kilbai eno itisi do lo tim ena apaza laga kutsima sakip to manye akibi kapesi kutslo ena akibi kapesi no lo tim ko kutslo akibi kapesa apaza kutslo shibi bani apaza kukumsiye alo na kimeki bejo apaza te ikema apaza hami apaza shitani hami apaza itimogani apaza moko itimogetani enjoy bra decide kurina isur ke morong kurubi koina taka ase baba Jehovah ke morong kurubi ama baba hobolibi baba Jehovah pra mohan ke dishe kum baba Jehovah pra ama baba dia tanti bi injor la ama baba ke bi kitaba morong bi lagi jaye aro kitaba do ama aro baba la replace kurule na jani jaye ama do baja khan ke guide kurina uthai de aro youtube chete pratna ta laga pratna aro ama baba la pratna pra mohan ke suraksha kurina rakhi thake aro kitaba ba baja khambra ama baba khange suraksha kurina rakide itu karne apni hobby moi hobby isu logoti age jawole bi apni ase moi ase aro mohan laga life lamba rakhibole bi baba Jehovah hi tai hi mohan ge morong kurina mohan na pratna pra ama baba khange life lamba hoina thake ama baba prahi mohan na life lamba thake
Kitaba bacha la replace mohan ke ase na jani jai. Kitaba do ama baba kan pra mohan naga itu bacha kan naga mon bujibo na paro je. Kila ese kule mohan na jana ni miti ho jai. Mohan decide kurina isur ke ase mohan ke ase ama baba ke ase itu bujibo le na pare ho jai. Mohan hi decide kurna bal thakibi biya thakibi mon kandia ala mohan naga mon choyina isur logoti pratna koribi kushe. Amni laga suko olop giri na pratna kurishe kule mohan laga life moi laga life tu age jabule se. Kandia laga brabi no hoy kandi boli para na parala no hoy holi bi Baba Jehovah pra koina takado moi laga mon sapa kurina Baba Jehovah ke pisari bi kushido. Ishe akibi pologe alono ni kimeki bechoya akibi kamti ni pek ni sepanye. Avele su dologe ni pela naka akibi Tusha alo kono shala peki dotizanye. Na apaza kime masaki puto mani. Apaza sasa kime ena nina kime khiti masaki puto mani. Apaza ni kakamsibe tamna kito majeni. Akivila nina peta masa aloksa la peta masa kani. Revelation lana pepa akino. Revelation lana pepa akino hili. Tiye pototsa la kaha ena panaung ye akulu momo ketsinye akabu aviupu kahai ko gango ampe alono panaung akabu shulbe nani ena nong ye alo kupujulo kami hutoi ayepe nani shipepani na akibikum tsilare alo sasu kupusho aye niye kisne kubu ena puto kubu ye kom kumabechenye ike mutile alono ni kimeki bechono sine pengo ki bechono po akabu nitskyo ani Il Bible le pepa kina Revelation le pepa ni. Kago yes la Old Testament le pa ni. Poila laga zamana na laga the Revelation or New Revelation di likina taka ase. Enjoy laga ede likina taka to. Rati hobi aro suba hobi aro itu handi sunlight thaklebi na thaklebi. Baba Jehovah to dai mohan nimi de sunlight insan wina ruki take. Ujala koina rakhi de. Taido mohal nogote usarte ito ase koina dikha laga ase revelation ti thaka. Moi injolo mon sapa kuru lebi Baba Jehovah hi mohan di ujala koina ruki thage. Kite mohan laga mon laga sapa kurina thaki jai. Isur do mohan nogote sunlight kurina thakala ite ase koina thaka ase. Amnyahan baba purina injolo kota pra moi purai dishe. Holibi amnyahan Eta holebi English libi holebi Nagames hole injolo kata pra itu purina tashi kule tati bahal pra pawolese tati bujibolese moi pre eta translate dina take se holebi tati pra hi amni pra orobi dangor kota pra learn kuna thaki obi pare amni ke kota dangor pra bi monti yat kuri thaki bolebi pare hoda nimide usur do mohal nagoti thaki she kole rati aro mohan laga itu day di mohan tu iku na janyu jai kwese sunlight aro itu ti takabi iku na janyu waje libi iso tu mohan nang ti taksi hodai nimiti mohan na sunlight ase reflection aro itu takalagabi ase ase rati oishi gole mohan tu iku kubole na pare hodai nimiti 2-3 hafta holebi rati hoina taksi gole mohan tu iku dikbole na pare ki karne se mohan la na jane nimiti itu rati banai de tati brabi morina thaki jabi ho jai mohan laga opor brabi mohan laga rati banai de aro kite mohan laga ujala kurina rakhe se itu bi sunlight aina thake itu bi isubra dina se mohan nimi mohan laga sapa kurina thaka nimi de sunlight bi phatai Kese abni aro moi prahi isur ke suraksha kurna mom morong kurina thakela taiki jani shakule tahi mohan ke ujala di tage mohan laga ujala rati tubi na jani ho jai khuda nimidi mohan nimidi tu sunlight ti tage itu laga khotai ko aise moi pra galti hoisnegi abni pra galti hoisnegi na right decision loi na jase Kitaba do moi hobi abni hobi right decision lobole na pari na thaki jai
morom laga kota tiki ase tu na jani ho jai morom la kota ko boli bi bishi ajikali dunya de bishi tan hoye ase tan laga kota ko anchina hoye ase mohal na mon sapan hoye na bishi mon tan thakani miri bal la kota ko boli bi bishi na par hoye ase ki karne ase zamana change hoye ase zamana na change no holi mohan enjoy pra botli ho boli laga lage isur ke janibo lage itui ko ase amni hobi moi hobi isur ke janibi isur ke pisari bi ko ase ajikali to ke ase mohal laga life ti na jani na takatan dibi life mori na snege nole aji mori na take snege kuma mondu kuri na snege kumba tension ti take snege itu ki karne mohange kota ko ase amni ke ekta step pra moi ke ekta step pra moi ke learn krise amni ke learn hikai dese moi ke jani bi moi ke morom kuri kwa tande morom kuwa na para nimiti bi duk payas nege ditra dias nege nolibi tatiwa orobi step learn kuina ta ke jani boli dias nege lesson hikayas nege alak alak problem tu thaki jai na thake holibi moi laga life botli hoina thaki shekole aro amni laga life botli hoina thaki shekole sob tibi change hona thaki bole se eki log tibi Nagaland for Christ koina thaka tu ki nimiti ko ese sob manukan eki zat zet miligena morom baji kuribi koise sema oise sema kuribi la aro santam oise santam laga zat duribi kwala no hoy Nagaland for Christ koina taka nimidi Nagaland for Christ karni kwa labi noy injor manokan jati taka jaki na taka isur mohan ke banaise iki manu same koina aijeshi alak alak prabi ahala bi noy alak jati pra ai taka labi noy mohan injor jati alak banai na se noile isur mohan ke iki banai na dunya aur itu mohan ke patai na taka laga se amni janibi moi janibi koise और इकी मिले नागालैंड फॉर क्राइस्ट को ने मिली ना काम कुरुबी ताइगे मदब दिबी ना जने मनो दुख थका खान खाबोले ना थका मनो खान होलिबी पुरबोले ना पारे ना थका मनो खान जे मदब इकी मिली ना कुरो कोई ना थका लगा से मोय लगा लाइफ ती ना पंची ना असनेगी अन्नी लगा लाइफ ती ना पंची ना असनेगी नोले नागा मनो खान प्रा बुझबोले ना पारे ना असनेगी একটা নিমিতি অলপ নিবিদি নাগালেণ্ড ফৰ ক্ৰাইষ্ট নিমিতি ভাৱনা কৰিনা নাগা মানুহ জাতি জাতি কিমান জন আছে ইটো চব টিভি ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰী আছে মৰম কৰিবি একজন মৰম কৰিবি কোৱা লগা আছে ইঞ্জৰকে মৰম কৰিব লাগে ইঞ্জৰকে ভাৱনা কৰিব লাগে কৈছে ইনিগা থকা তান্তি ঈশ্বৰ আহিব কৈ নাছে যিশু খ্ৰীষ্ট আহিব কৈ নাথাকিছে যিশু খ্ৰীষ্ট তো মখান যে কিতেবি না ছাড়িব মখান সদায় ৰাতি থাকাবি তাই মখান গে